You all clear your point? You clear your point? Okay. On both sides, from your side also, from this side also. But we want to make sure that there will be no permanent structure be erected in this place, along with the signboard. We have removed the Yes, signboard. we have removed the signboard. No? So we wanted from your side that we are actually sending a very strong message to the Garbi Langlongchor Council that this place does not belong to. No, that is a different issue. No, the issues, but we understand. But once you provoke with signboards, with erection of taxis and all that, No. It's okay. Proceed. Yes. So we just had a resolution. Okay, we just had a resolution. So we wanted peace in this area. Peace will prevail. And from our side, we have came up with resolution is that there will be no permanent structure erected by the Assam. There will be a Langlongchor Council or any tax will be put up in this place. So until unless that is not put up, We have already conveyed the message to them, like till there's your state committee is there, our state committee is there. They will be meeting very soon, and before that, nothing should be erected over here. so anything on written in black and white, so that we have to make sure. Otherwise, we don't want people from your side and our side Why to written? Why have any written? criminal conflict. Okay, like we have saw this, but I think. Okay, madam. Okay, See, madam. you have to make your people understand. So, They madam. are in peace actually. For the last 2-3 years, this area is very peaceful. Okay, these are two communities, Assam, Karbi and Pra. We are helping each other in the various activities. But suddenly they erect this. Sapinila Megalia pen NGO tumlo yak politician tum tadula pen khandulia rong asara mata nang chiduno alang litum pen ladak ahoy long lahai kapachar bu ke ladak lapu ahoy gitu karbia tum fan se akoy gipi lang tum si kata kapachar bu la sonalam akoy ta pipon la pen la so entry tax gate midugeru nga hem sitame non namat siterek nangi pusi nangi pula se la so apu thangnal tum ben kopisi puponi la pen pisinal tum kehang poni lale langdam bulotang te lang tum hang arjun tum documents nampak lang. First of all ne lang tum arjun so the documents comment tu si karbia khai tum karbo ma konat si karbia khai tum border apu thak suluk so daga padoma konat si karbia khai tum mate tum karbiang long arara tum Chomang tum mate khasi tum han kapa siksak ma ni nangpak lang approve nangpak lang bisi ne pu tum lapena bangke ni lang tum phan lam boy ping tung je ni lidame la bang so lochar lia song ke claim ke ningkan ner cap ke pleng la ni ningkan ner cap ke pleng bong sitame abatai tin sitame itu ma je hak otlang nu Chomang tum itu ma dim nang katengkheng itu hana pa siksak la son si tum thek pon lo son si ne pin puring tung 2017 ningkan 2017 ningkan bangke lapang up along Chomang tum pilon nang claim bangke Karbiang long arlo kilometer poso sila tapat pen rong pangbong ada kadak hidi do hala hidi keng si lapang at iria Meghalaya pun ketok pole hala gen litum han lam na kiri gelima ana me tum pinia da me kaching ki chethan mate monsam pen bang si tum lang tum han reply pidu na son thak thak si lapuson nang ketok pining an ke pardun ron ningkan proxy lo komentu neke pu tapat iria nat nang tok bo komentu neke mokoi ram nat son si non head jong chua che klo lang pilar da la tum nang pang hang lo pilar da nang pang hangi phana bor i lo karbia tu mate asam sor ke bor i bola son ke di tete lagi tum hanai koya leve la pena bangke alang tum isia ko ni tum phanang ki pudo je alang tum ki sung ke la get ayo ini si alang tum bangke aning ke so mate aning ke jangge pu cepak lang lo pelotang te la get atheng no dak ar e nat waiting shed do
la bang so witing set ke chumang tum da te khasi tum ta le do poi tum ta le do po la ke benefit for both tribe ta me la so witing set nang pa tang long le det ke ko pi pot la pena bang ke la witing set sot kali arlo piglang le tum dak pen khelu olang around half kilometer dolang tum mala forest IBA long tuwe nang litum kisung kipo alam nali than pon jim tuwe nitum bangke hadak habit si kami klem kuari long si kam klem lo kodak kwari arting arting long kuari long kam klem lo mat hadak ke nitum ke nege fun ta ve amat si chini ne aprang son tin ko amat la mukoram na together with them manang sun tub lo mat dak khanduli hala chao sa thengnol dak feel la dunga dim bang chomang tum la pu aprang pen gari nang kangun pet lo amat ke gari nar dep ren ma sun tub lo ni pan jai li kiceng na dep det kupi polong kar dep la nan le phan pine nang than ni tum han nang itu bang nang tum news lang lema nang tum theklong lema non apor nang tum ibang non apor hut lo sita ni tum mangi chi ne aprang son tin kok ma si kachong dat pen si gewang mat tu hem kachi dami bo ya lo mangke la nang sun tu mat nang ardep det lo jai thom jai pli nar dep lo nang litum bang kon no itum ke bang ini bah ini nang li la pen la driver ah an kan nang li anat ma reng gisu ma di driver bang tareng solo ijai ardep det lo ampara la bang bius det lo grab phe kapet de apian ke to nang li than thak kuson lo video la tum nang tum ki job lo kuson phi ana bang ke ni tum ta ahok kalam ke chi ne pen che thana mat phi thot nang pachiru thu yoi lo mat hem che bang thu yoi pi sem me cheru yu la ah anang li men je than ni ma ni men rolin thang cho ulin bai arong ke arting la pen ga kaprek thang da nang pisung duna phi vela pen bang ke nang pasung hunde gari nang bek det pen phi ke nang hung ta nang hung hunde gari phan thang pan ho ve gari phan thang nat pan hok he la song bong pin lu and order tum la police tum la do ma police tum ave la pen hadak chumang tum bang do sita police phan da thek long le kwan bak du yi chumang tum ma da ajo pina pot thek long khenge thek det lo sita arleng do bang koi bang tham kep do pine nang ki thi anda do pine nang ke ther nang ge hab la son alam dulang manali tu ma phi nang ki ther bang ave thela nang theng lo jai pli lan cha ampare phi nang pachiru jui lo la pen pin abdik wangri la son ya dalam la son nang pudun du ma lason alam bang nitum han bang nang la pena bang ke isilam itum karbiang lo to mas konsil of hal nitum karbilo sha le song pe lam the paklang kan tu mang la pulo ladak am I mate langlongchor di langlongchor hawar long ke dam tang la witing set ki kim pen punon ekopine dak karena post ke penceng lo kapre development an ta ladak suluk so dak ke do adim lo polo nang ke non apor person si ladak get nang bi ko kala ke suluk so dak do ek po la alang tum chini nang ya por lo la pen kala so ka matha parsik nang la get nang pini polo sta ayat pen get nang ki bi thek jitu non tim karbiang long kachari pona tum get nang ki bi kok thek bang ke itu ma prangsi karbilo chali asong hin pen churo lo ame kopai ke lang no lo itu ma je haka ot lang no chumang tu bang pen sinang fridak lo nage itu ningduk chipi lo sita me non apor jong se ako karbiang lo tumas konsil atum la so get nang ki ben inut bahini ot lang no tum nang pang hoda ka masi la tum do yoi lo plo tang te lage itu ma phan nakapasik sak akam si claim chot lo bisini karbiang lo tumas konsil lo phani ya koi pi pon lo sita me itum kaching hon karbiang lo tumas konsil ke japon tum tigin karbiang lo ngal leader itum karbiang lo tumas konsil asia ma ke hai tuliram rong han ning che thepik angli energetic lang angli ke claim ke da masa hos do pu isia towar kachu lang do lang je prap jin pen la so get bang la dak thir thip nang ki bi thu ye phan la an so se get ne nang ki thir nang ki bi phan si chuning ri lo na pen bang ke poner ni la dak tha protection of non apor ke me pen la so situation incident nang ki do pen la dak police tum samin nang dolo la si la so dak police tum si tamen la dak ki thir thip phan patrolling post bang ke nang bi nang bu si ne chuning ri la